Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kutlarının kardeşlerimiz, etiyeniler, bağlar. Bizlerge olan rahmeti, selamı ve bereketi nasip olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettaqun. Бетте безнең Рамазан аенда чараларыбыз байтак була. Инде ел дәврендә дә мөхтәсибләр тарафыннан да, безнең дини вәкилләр тарафыннан да, үзебезнең имамнарыбыз тарафыннан да мәчетләребездә чаралар үтеп тора. Һәм инде безнең бу чараларга ярдәм итүче җитәкчеләребез дә, якташларыбыз да, битараф булмаган халкыбыз да Аллаһка шөкер бар. Менә бүгенге чара безнең үтә безнең районыбызның Казандагы якташлар җәмгыяте җитәкчелеге тарафыннан. Алар безнең малайларыбыз, булачак ир-атларыбыз азан әйтүдә көчен ашачак, кызларыбыз безнең инде вагыз укуда көчен аша дип әйтте. Аллаһу әкбәр. Әшһәдү ан ла илаһа илляллаһ. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. Гаиләң белән ял итсәң табигать кочагында, телең бисмиллах дип әйтсәң, юлга чыккан чагында. Онытма бисмиллах сүзен мәчеткә кергәндә дә, намаздан соң дуа кылып теләк теләгәндә дә. Әшһәдү ан ла илаһа илляллаһ. Әшһәдү ан ла илаһа илляллаһ. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Руза тотучыга авыз ачтырышы юмартлык сыйфатын арттырыр. Киләчәк көннәрдә аның табынында мул ризык һәм бәрәкәт булыр. Рамазанда бардыр кадер төне, хәерлерәктер ул мең айдан. Гөнаһларыбыздан чистарынып, калепләребезне пакландырып, яши башлык дуслар бу айдан. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Я хочу рассказать по теме Рия. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabır edip, hem taşıyım, kararına sedetim, bilmedim hangi yollarından
hiçbir ağırlık görmeyeyim. Dengizde, baseynda da yolluq ko'rmakni solmam. Jinnatliklarga tilab, yotqizlardan saqlanam. Battım. Uzun ko'lmak hamyonliqni hashirda yuring kiyib, dinim islom ham Rabbimni betinnoq yaratan deb. Ya Rabbim, Allah har xotin qizga yo'lliq bo'lib, xavra joylarini qoplab yurishni nasib etsang edi. Amin. Allah rizoligi uchun bo'lsin. Bismillah deb boshlanadi. Ham shundan so'ng tahorat oladi ishlar. Tahorat oldini shulayshisi. Eng birinchi qo'lni yuvamiz, andan so'ng ovuzni 3 topar shayqatamiz, burunni shayqatamiz, ham bitni, qo'lni tirsakka qatla ham boshni. Ham shundan so'ng biz oyoqni yuva olamiz. Lekin namoz o'qish 7 yoshdan ruxsat etiladi. Yaxshi ko'rinish. Biz endi mana Sabah yurtdoshlar uyushmasi ijtimoiy uyushma. Bu bizning 2021-yildan ishlay boshladi. Mana biz endi turli charalar o'zdiramiz. Nihoyat mana bizning Ramazon oyida Sabah yerligine kelib yetdik. Eng birinchi endi biz mana o'zimizning o'qishi, maktabda o'qishi bolalar orasida bugun azon aytib ham va'z siylov bo'yicha mana o'zda olib boruvchilar, bizning uyushtiruvchilar aytgancha bir keskin kurash narsa deb aytaman. Endi men mana shu xalqning mana kelajagi bor. Agarda u xalq o'zining tilini bilsa, o'zining dinini bilsa, o'zining o'tganlarini bilsa, mana Allohga shukr, bugungi kunda bizning bolalarimiz o'zimizning tilimizni bilalar, o'zimizning dinimizni o'ranalar. Bu bizning kelajagimiz bor degan so'z. Bolalar, ular primерында bizning boshqalarda bu ülkəyə tortqanlar deb aytasim kelar. Mana tag'in narsa aytasim kelar. Bunda qatnashgan har bir bola jinguvchi edi. Shunga ko'ra har bir shahringizni shu jingu bilan tabrik etasim kelar.